šta da kažem, hvala svim dobrim ljudima. I ne znam, nemam riječ. Ne do Bog nikome što sam doživio, ali hvala na razumijevanju. Eto, ja sam jedan kao nesretan čovjek, ali ti dobri ljudi me napravila sretnoga. I sve najbolje želim svima vama. I Miroslavu Subrću i gradonačelniku Drašku. Mogu da kažem da sam presretna i prezadovoljna. I želim svima vama da se zahvalim i ovim divnim ljudima, divnom našem gradonačelniku, našem dobrom divnom Miroslavu i svim ljudima, dragim divnim koji su nam pomogli. Velika hvala, puno hvala stvarno. Pa dobro, da kažemo što je najvažnije. Danas je narod pobjedio. Narod je u stvari ovo izgradio zajedno sa svima vama. Znači sve televizije su od prvog dana ovdje bile i one su potpomogle kako bi narod u stvari vidio kako porodica Tubonjić živi. Odnosno kako živi Milica Tubonjić. Sama činjenica kad smo mi bili prvi put u kući i kad vidite gdje u stvari neko živi i u kakvom stanju i kad na neki način se svi zajedno slože, pogledajte šta se napravi. Ova kuća ima preko 126 kvadrata, ima faktički 2 ulaza, odnosno 2 stana i Milica ima svoju najljepšu sobu, a njezina majka zajedno sa Milicom će imati jedno mjesto gdje će moći da bude pored svog djeteta, da to dijete ima uslove dostojno jednog čovjeka, onako kako treba, da u stvari ona usluga prema samom djetetu bude kako treba, a i njima sama. Tako da mislim da je ovo nešto možda najljepše po meni što se desilo u Mozaiku prijateljstva, odnosno u gradu Banja Luci, u našoj zemlji. Kažu da čovjek u životu kada posadi jedno drvo da uradi dovoljno za života, jedno drvo. A zamislite tek jedan dom, jednu sobu ili više soba, čitavu jednu kuću ili pogotovo takvu kuću jednoj porodici koji je to prijeko potrebno. Iako ovo nije ona suštinska statutom propisana nadležnost grada, da grad Banja Luka zajedno sa dobrim ljudima, humanim ljudima gradi kuće. Nije nam to zvanično u statutu, ali mislim da je to jedna moralna i suštinska obaveza. Evo zajedno sa Mozaik prijateljstvom, zajedno i sa našim prijateljem Ljubinkom, mnogim divnim medijskim kućama, našim narodom, grad Banja Luka prelazi dvocifren broj obnovljenih, izgrađenih, saniranih kuća koje su bile nekad i oštećene u vrijeme ili onog zemljotresa kad se desio, ili požara, ili iz temelja smo gradili kuće kao što je ova, ili smo kupovali placeve za one koji nisu ni tako nešto imali. I radili smo to i kao grad, evo s jedne strane od humanih parkinga, ali sam se trudio da radim i budem onoliko koliko mogu i lično. Spremni smo ovdje da obiđemo ovaj dio završenih radova, da ukoliko bude dalje bilo nekih potreba, da pomognemo dalje porodici Tubonjić. Ono što mi je posebno drago jeste da zajedno sa porodicom Tubonjić, Ljubinkom, Miroslavom sam ovdje od prvog dana. Onda davno i su ovakvom jednom hladnom, novembarskom, decembarskom, čak je bio januar tada, u par navrata smo ovdje dolazili, vidjeli našu Milicu, vidjeli tu jednu trošnu stariju kuću koju trebalo zaista da se ta porodica odatle iseli u nešto novo i toplije i danas smo to uradili. Poznajem potrebe ove porodice, drago mi što sam danas dobio priliku da ovdje budem. Hvala svima što su i grad uključili u tako nešto, jer za neke stvari mi prvi čujemo pa uključujemo druge, ali smo najčešće dostupni da nas pozovu, da prepoznamo ovakve stvari i da budemo iskrena podrška. S ljubavlju i radošću sam danas ovdje. Hvala svima, čestitam na jednom lijepom danu u moru tužnih dana za porodicu Tubonjić, ali ipak jedan dan koji donosi radost i ja vjerujem jednu sigurniju i izvjesniju budućnost. Hvala svima i živi i zdravi bili.